to come up on stage. Hei whakaatu I o rātou ake puke ngā haka ki a koutou katoa. Ko te kai tā taki wahine, ara ko jā kai a warena. Ko te kai tā taki tāne, ko Devante Moana Rehu. They consist of students that are year 9 to 13, and in their haka, they lay down a challenge to all of our adult haka performers and asking, where are all the adult kapa haka ropu from Ngāti Tū Wharetoa? Pātai rangatira tērā e hoama. So make sure you listen in, no reira, kia kaua e tōro hia ngā mihi e hoama, ho mai te paki paki! Anaira, ko te kura o Hirangi! Oye!
te wairua I tau huri ai, mā te pūkana o te karu e ki te ake ai, mā te whenanau o te ihu e whai hā ai, mā te mireirei e tau I rai, mā te kapa e Māori ai te tū.